ni wakatano wa matuku 19 mwezi wa nyanya mwaka ni wa 2022 na wikwatio kana museisia ni watindane sa ndio thocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo tukwatia ni kumayu nginya muthia wa wetu kumanisia Mauvoo makoneti usakuani unavitia wa mwaka wa 2022 ondomwe na Mauvoo angikuma ile mbetani ya ukamba na isio ningi siandi ya Kenya kakamba kunengelelia ala tukumbanisie kwa ukubi ala tukumbanesie ni bamwe na andu muonza kuwetwa tamana isema thayo nyuvanine munene Evo Daniel Mbolu Musyoka atongo imama kanisa kaunti ya Kituko kulia Kalonzo Musyoka kumehemu ambana musumbe mwenyube William Ruto isemba hivyo yanu kutongosia mbungeni ya kaunti ya Makueni kwikwatigwa ukusiwa nanzama ya unyuvani na mivaka IBC kuendeka yelese nindi unyuvani ukatwa iwe isioni inya ila utanetwa iwa kwa matuko kenda Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na naudhocha nyenita wa Robert Mutuku na Kesha Rundinda eithiwa aindethesia Mauvoo kwanzia ya meko na ukwatiana nito kwisila Facebook page ito ni Mutongo TV kana kwisila tuma ni mukuve ili 3 kenda 1 5 na tuyambia Mauvoo maito ni kana ando muonza mewetwa kwithiwa mano wa iwe vindani ya unyuvani munene Evo ofisa wanzama ya unyuvani na mivaka IBC Daniel Mbolu Musyoka lonongamite maundu maunyuvani kilioni mbunge cha Embakasi ya umeloni wa Sua kauntini ya Ilovi oni kwena na livoti ila ya umwa ni makundi matema kisilikali alamethi twa maitho ima maundu meukoni usakuani munene vala mendekethia ivinda yukite unyuvani uanwe mala eli wambe withiwe wa usumbi ayumbe na atongo ima kana wakeli withiwa wa maseneta magavana na MCA kwa kila maweta kana nzama ya IBC ni komana na uito na mwene ndi kula nilwa kavindani kala unyuvani utwa iwe Angelina Muse na livoti kuyanana na livoti kuma kwi makundi ma kutetea kisia mwenendi na makundi matema kiserikali ni kananza manyuvani na mivaka IBC dina vangi tenesa kutoa isi unyuvani munene na ula uminanie na kuvita maiweta kana winati ya meya ila yalite ta kisia mwenendi valandu muonza malivoti wa kwithwa manati weni thayu kumana na usakuani usukati wa asu Evo visawanza maisu ya IBC na ula unongamete usakuani kisioni cha Embakasi East County na Ilovi Daniel Mbolu Musyoka. Nasema kwamba uchaguzi huu ulikuwa na ukiukaji wa haki za binadamu hapa na pale, lakini ukiukaji huo wa haki za binadamu japokuwa uliweza kuthibitika katika jamii haukusumbua sana ama tutasema haukubadilisha sana yale matokeo ambayo tuliweza kuyaona. Tunasema kwamba IEBC wakati huu ama kura hizi za 2022 hawakuweza kufikia kile kiwango chao cha kawaida cha utendakazi ambacho wao wenyewe wamefanya katika chaguzi zilizopita. Nikana kuikithia kana nyuvanini watu kwa mituki na umelu vatesi kwa sia enendi kula nilio kavindani kau makundi ane makuweta kana vena wailu wa nyuvani kutoa isio savali ile vala savali ambe wale tedhwa ni wako nyuvandongo isedikali ni nene na wakeli ndongo isedikali ni sia county. Kwanza tunasema kwamba tumeona kuna uzito mkubwa kwa IEBC, kwa serikali na wengine wengi katika kuendeleza shughuli ya kupigia kura nafasi hizi 6. Kwa hivyo sisi kama mashirika yaliyoko hapa, pendekezo letu la kwanza ni kwamba kura nchini Kenya ziweze kugawanywa mara 2. Kwamba kwa muhula wa miaka 5 kuwe na kura mara 2. Kura ya kwanza iwe ya national ama ya kitaifa ambapo tutachagua rais, mwakilishi wa bunge na mwakilishi wa senate. Hizo kura zifanywe wakati mmoja, na wakati mwingine tufanye kura za county ama majimbo ambapo tutachagua gavana, tutachagua seneta na vile vile tutachagua MCA. Wana uwe voni matula mutenza ama isu kwa kulea kwithiwa inekite mawala nyuma iluni kana kwa ilio nyuvani usu takukuiswa kwa nyuvani sioni imwa vaandhi ya Kenya yivo kaunti ya Mombasa na Kakamega. Safari hii
IEBC standard zao kidogo zilishuka, hata tukaona uchaguzi mwingine ukiahirishwa, watu wao wengine wakihusishwa na masala ya udanganyifu hapa na pale. Kwa hivyo IEBC hawakuwa kwa ile standard yao ya kawaida. Hii itapunguza uzito wa IEBC kwamba wanatekeleza uchaguzi wa nafasi 6, utapunguza uzito kwa serikali, itapunguza uzito kwa mwananchi, itakuwa rahisi kwake yeye kuelewa ni mambo gani yanaendelea na yanafanyika. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kungi ni kana muyumbe wa mwala engineer Vincent Musyoka ni wenda maofisa makwika ukunikeli vandi ya Kenya na mevia ingi ikonetwe ya serikali ikalate iseso ya kwika ukunikeli kikuu cha Daniel Mbolu Musyoka ulona ofisa wa IEBC. Engineer Musyoka ainena ivindani jela watambuka musini kwa Daniel Mbolu ulawe utithini mwala kauntini Masako ni wathana kana ndeisa kuthio mwanginya uwo wakoki uvikie na umanyikana balana mo anduma musi menda ukunikeli wekwe kwa mituki na isililua koso wa matambia la mailite makimiao. Daniel Mwangala na Mauvoo. Muyumbo wa kilio munge cha mwala engineer Vincent Musyoka na kavindane kala wavika musieni wa mututia Daniel Mbolu Musyoka cha thini cha mboya na kunengane ukia kisio ni wathana kana no kuendea na kusukumia mivya ya serikali ile konetu na kwika ukunikeli nikienda kukalatanga iseso ya kwika ukunikeli na kwikithekana akini ya kwatikana kwa musiu wa ulona ya visa munene wa IEBC mututia Daniel Mbolu Musyoka. Serikali must be accountable. Athoko mialama ya serikali ni matenda uteka action katika sindu cia muthembo nienda umashwa kana metho memustari ni wakothi nondo itheta mbunge ni matongoesie ningu mobilize abunge andu ala maobisini mako to serve justice na mata kwetu menuke no senyo muno byo kwa kamba kindu jambe twalamba mwana kyoto tiye ni mukamba witu na muizo kaingira akele mumane inspector general wala twina ake ni mukamba ni wazo munene twina mwana ke witu wa Kisioni unatutie na ingendile ile ibwata iuzikana na kindu chusio yende na utembea lakini walile wolo maende na ukona wao serve justice is just cut and it's sort of catwalk. Inki engineer Vincent Musyoka ni wenda inspector general wa polisi ila remoti ambaye alikiile katina na kuendea na kuatia na mavisa alangi ni kwenda kwikithekana esilwa nene makiko kiune meki wambini na mavikambe wa koti na kuosewa matambi momu makimia wethi ya mabwa automata kwetu bwana inspector general Mutiambai paike ndugita wa ukamba uyani ethando uthuko moya mumandane na ndisi ya bala uwe matunenge solution matutabia umealama no waye mwanake witu nao na ndi yitu ya Kenya ina systems ni expert wa ICT na maundu ma engineering uko kelo mundu kakunia mundu simo na uimina ndatika cia nondona uyuawa yo ni chao kila kitu siye kwamba mana wono una mukonia esimo na tuyati ya lingi siake tumani alingi to nongi weba twinena na andu ma musi matongo iwe niwe Jackson Mboya na ulani muneni wa musiu wa Musyoka ni mwokile kiuyu undu wa isezo yende na utoiwa na mbola na ilesekana serikali ni ailite kwikala atanga na kwikithekana aki ni ya kwatikana kinduki na kisisia ni connected na kwithwa andu motho kuma hands off makatumana ukweli no umanika nikana maetu tumamane mozi watu ela ya ile na andumo as I insist maimana kana kila jonde mailela wa mesani taliu kana fees ni mundu wa Kenya ukuli ya serikali endani DCI mati eno kweli maikaongwe na maongwa mama nene na mwakati wa asu nguweta oani kwa ma ini cooperative ni sawa tumanenga ngaino ndo ithie tuetikeli. Daniel Mwangala Mutungwe TV kuma vakisioni cha Minandoni kilaki utithini mwala kauntini ya Masako.
na ini tikwatia ukuni kilolo ilitano kwikwa na aki ibiki ya ukwatikana kwa musiusu wa Musyoka mbolu tuisonga na mbeni kana tongoi makanisa kuma kauntini ya Kitui ni makule mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka atongoi alangi makiureti kuma ilembetani ya ukamba kukwatiania na musumbe mwenyuve Dr. William Ruto ni kanamba ya mukamba idhiwe silikalini mainena na andiki Mauvoo matongoi ni Bishop Ezekiel Mwendo ni mawetamba ya mukamba idhi twenza wa silikali kwa ivinda yasa na vena vata wandongo isia ukamba kuya ute meunga moyo ya kiuteti na kukwatiania na Ruto ni kana ilembeta ya ukamba ikwate maendeleo ungua silikali ila ikuseubwa Onesmus Chalo nukuelesha Tafanya menena na ndiki Mauvoo ni mawetakana vinda yote tini na viti na ndongo ilembeta ni okamba matongoi ni mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni mele kuiva dhukanyosia kiuteti ila mana inasio tena kukwatia ni kwa vamwe na musumbi mwenyuve Dr. William Ruto ni kanamba ya mukamba hivikia na kukwata maendeleo atafanya ama tongoe ni Bishop Ezekiel Mwendo ni mawetakana ni ukono munene edhamba ya mukamba ni kwende ya kuikalanza wa serikali wanduwe lungu ya miaka ya 5 yukite valema mukule mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akwatiania na tongo ya langi kumelembeta ni ukamba na kumatwa kula kwa musumbi mwenyuve William Ruto na kunena nisema mundu mothu kumwa serikali le kuseuvwa kielelo ni chamba ya mukamba kuonikana serikali ya William Ruto mutongoi wa itu na munene wa itu Kalonzo ethe atongwese ukamba wonse ikwese wonse netune evinda nevikie twikalite katika opposition miaka 10 oyu twalika opposition twebika miaka 15 twenzini wa opposition na munene witu atya tubike bandu twaliuliota yuba bikiwe bena baina kusioketina utano waliuliwe nikanandu maitu malikenzini wa serikali ukamba witu nenzita ukamba witu nenzi challenge bingi ndi cash crop ndi na siendo siandu maitu matona kukwata resources kou kila tuukulia ithie twikulia nundu wa andu ala tutongwese na andu maitu niko tumituukulia especially Stephen Kalonzo wa Musyoka balokuolota nibo ala angionthe anyube makuthi ona wio vone mamokatha musumbi mwenyuwe William Ruto kwandu wasindi wake wa kivila cha usumbi inge makulia NND kwende na kululumilia Mauvoo vindani ingwatani ya kiutati Azimio One Kenya Alliance inale nila mausungio makivila cha usumbi na kuwetakana ni kwithia idha chekwani kotini kulea na mausungio asuvala mamenda NND kwithia na Mauvoo kwa kila mawetakana wavungulu wa Mauvoo vandi ya Kenya nutonya kwikia mthina mwisoni munene na kuvalanyo kwati wa nthi mwitano wa masietwa unaivinda ya kula mwitano wa kweta na ingei mundu corrupti mundu muthuku unaimba kama tuko kenda mwai wa 8 ulona kwatie kula mbingi ana kwatie yo kingei kana yo muthuku kwa nandu manasia kwa ulonibiwe emuseo na emuthuku ni wonibiwe ingi mwendo ni wa makuli atongo makanisa na alama na miungamo kivathukanyo ya uteti kwiya ivathukanyo ute na kukwatiania na kwetikana na otwi wa NND na kukwata mba watongoi alama nyuviwe ni NND mianya ni kivathukanyo ya otongoi ulotanea ni wanikula ni kubingwa enzea sia kuthi kotini sia kunenania na alangi na etha mundu wakunu na asindie ndukatheke alama na asindiwe ithi wana Mauvoo na muyete Mauvoo na alama na asindie mayetikila nikenda mathukumane pamwe na alama na asindiwe nikenda ukamba witu na Kenya yitu tuende na kuthi nambe ona uya vatavanya ani mamwenda musumbi mwenyuve William Ruto avikie na kunenga kanisa mwanya ndini wa serikali yake mapasta maitu ala tutongoesye ivinda ya siasa tunaungamite ngaliko ili tunaungamite Azimio na alangi makaungama kwa Kenya Kwanza ningwenda umukulia nundu kula nina thelile tuekane na wo na bitina na kiweu no thatu nundu wangalikwele bitie kanele balukile tusiokengi tutwike athukumi mangai nundu mo ethiwa andu ala manani bawa nimetikilanile na makwatania we pastor wetiwa na kelele niki we pastor wetiwa uyukite angaliko yaku niki ona etha ni wathanite okasianganye ni wo kuka nae makuka kana oka eka ubini yolongi wathani waku no kwitha we wa miaka la yembe ndilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo
Mutongoi wa ngwatanio ya siama cia thukumi kotu Francis Atwoli ni wawetakana ngwatanio ya Azimio Oka iketikila utwi ula ukaumwa ni koti gukonia ikuani ila meuthacha kotini wa yuluvyo kuleana mausungio maunyuvani munene wa mwaka o ainene mathikoni maumwe wa tongoi ma kotu kisioni cha Igembe ya Ithio kauntini ya Meru. Atwoli wawetakana ni umana sukumiye Raila Odinga athi kotini itina wa kwema kuyaniwa ni mausungio asuma IBC. Faith Mackenzie alivoti. Andiki munene wa ngwatanio ya thukumi kotu Francis Atwoli na waweta kana ndongo ya Azimio One Kenya Raila Odinga no kwithiwa aithi kotini kumana na itambia ya kuleana na mosungio mausakwani ula unathelile na alama na tangasiwe ni mwene kibila wa nzama ya usakwani ya IEBC Wafula Chebukati. Kama kule kwetu Western huwa na mchezo ya miereka ya watu kulimana miereka. Ikisha kuisha saa ingine ulikuwa unalimana na ndugu yako ama kasini yako. Mnarudi mnakaa chini mnakula pamoja mnasahau hiyo maneno. Tolerance is the key. Kwa hivyo ningeliwasihi wa Kenya vile tulivyomshauri na pia Raila Amolo Odinga akakubali ushauri wetu na wengine waliomshauri kuliko mimi ya kwamba ni lazima tufuate njia ya kotini. Wacha tungojee matokeo ya kotini. Atwoli ni waweta kana itambia ya musumbi musakwe William Ruto kuweta kana nuketikila utuo wa koti kana ni ya ilite. Atwoli ingi ni wongela kana enendi alame utoa esia maundu makuingia nisia enendi alangi tamata ilite na ni mailite kwekana na maundu asu. Atwoli ni wadhingilila bata wa Mauvoo Kenya. Naye William Samoei Ruto akasema matokeo ya kotini nitayakubali. Hawa wawili wakisha kuyakubali sisi ni nani? Sisi pia tutaikubali. Na ningelisii wale wanaenda kwa mitandao na mambo ingine ya kuandika ya kuinsight watu ama kuleta maneno ingine kuleta vitisho, wawache maneno kama hiyo, tuachie kotini, watu waendelee na kazi zao kama kawaida na atakayotoka kwa kotini sisi pia tutayafuata. Kabla hiyo tukipa amani ni kitu ya maana. Wale wanaosema mambo ya vita wangeliuliza wale waliokuwako zamani. Nake muyumbe wa Igembe South John Paul ni waweta kana usakwani ula unatwa yewe unaina uwo na aki. Wakati ambapo tulikuja hapa na rais muteule William Samoei Ruto, muliweza kusema ya kwamba mutasimama naye na mkaweza kusimama naye, na leo hii ndiye rais muteule wetu katika taifa hili. Kwa hivyo yale mambo mengine ambayo mnaambiwa mambo ya code, hayo hakuna mambo ambayo yako hapo. Ni hesabu ya 0.01. Hakuna mtu ambaye, hata wale watoto wa class 1 wanajua hesabu. Wale watoto wanajua hesabu. Na niwaambie hakuna mambo ambayo yako pale. Sawa? Kwa hivyo msiwe na shaka, hakuna mahali ambapo koti ama kesi inaenda, sababu kila mmoja aliweza kukusundia ya kwamba uchaguzi uliweza kufanywa uchaguzi wa haki. Bwana Yesu asifiwe. Faith Mackenzie wa Mutunga, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Kungi ni kanangwatanio ya Azimio yu yemwenda musumbe mwenyuve Dr. William Ruto aekane na itambia yake ya kuosa atongoi alama na nyuviwe matena siama ondo mwena siama si ungwa ngwatanio ya Azimio ni kanamalike ngaliko yake ya Kenya kwanza. Kwisila kwa balua ula uandikitwe ni muandiki wa nzama ya kuungamia kampeni ya Raila Odinga Profesa Makaumotua. Ngwatanioni ya Azimio yeweta kana itambia ye ya Ruto nio ya tumea wani utongoi wa chama cha KANU kubetanga udhasio wa mbunge na kutuma muyana wa demokrasia bandhi ya Kenya otena. Ingi Profesa Mutua nuwetete kana Ruto enda kuonania niwe musindi ati omena wikwatio madha chaikuwa ni kotini koti nukutuano ulona sindie na mena uwo wakana nimo manasindie maimenda ati imo bomwena alama tena siama kuungama na demokrasia vandi ya Kenya. Naindi kwa Mauvoo asuma baluosu wa Azimio tuambao thiyo mwoni obanini na ito siyokethetie na Mauvoo mbeangi.
musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevuso ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambende yani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonke omitoke ni mutanisia wambie kudepend na tho wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woni ko yanza ni mausuwesia oni we atikoke atikoke Leluni wa kuma Masaku kuthika ngundo tamita maana nyanya kuma sokoni wa Kathana. Nukuithiana na mimama mbiti kana kila Twitter kwa kisungu ena caves. Maima mekala mbiti ila siumala kwa tukanundu otondu twisi mbiti ivata na cheni. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nwende urarithia hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovose mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yulua yena cha mbesa siaku ntusovosya langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udho kumitu wako wangu cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindu tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga ohitu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka ohingi no witi ode ya kukio mundi kwisila mutandao witu wa Facebook ulani Reino mabati kwa Mauvoo yange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitanamiki mbuindo yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tu yake na mabati maitu. Nina udhocha ingi twendeye na kumanithia
ngwatanio ya makundi makutetea haki cia mwene nthi yu memienda nzama ya unyuvani na mivaka IBC iweta nindi maunyuvani alamatane twaigwa kwi matuku kenda mwaini o mailite kutwaigwa matongo ni kundi ya kutetea haki cia mwene nthi ya KNHRC meweta kana IBC kwema kuweta nindi unyuvani ukatwaigwa no kutume ithoko ciukila na kiuyu isioni isu wala ingi maweta kana ve na maundu menda kukunikilwa yulwa unyuvani ula unabitie otono ngwatanio ya azimio ikuweta. Benjamin Mwaka nukuelesya mbiange. Makundi kenda ma kutetea haki cia mwene nthi ni maweta kunikiliwo yulwa unyuvani munene wa chumwani kivitu yonanya mauvalu kumaingi ngalikoni anzama kungama unyuvani ya IEBC kukonya undu isesothi inatwaigwe kuka kuvikia muthia mauvalu kwa ni kulia kuthukuma kwa tumasini twa Kimskit thino iseseka utasya kukonia kura nduthi kavindani ka kutangasa mausungio mamuthia makivila chosumbi isangio ni ambumbanio ya Bomas of Kenya onakuka kuvikia amwe maofisa halama nongamitwa nyuvani thino ilio yumbe kwa thayu na ange kuomewa. Over 200 Kimskits failed to identify voters during voting. This translates in our view actually, this translates to a lot of voters who may have been disfranchised. The backward 2017 elections mirror some of the recurring incidents, and it is time for individuals to be held to account if they are found capable. Magundi mwavulini wa Kenya Human Rights Commission halakati wo ni Muhure, Haki Yetu, Africog, Inuka Kenya na Angaza Movement menda mbe hivathukanywila yende ukusi wakati wa makomishona ma IEBC yulwa mausungio mamuthia makivila chosumbi ikunikilwe kwa kinthini no kana kuvetanga kiuyu katikati wa NND. What they said, I think there's a lot that they have not said yet. Okay, but they have compelling reasons for them to pull out. Doki kaloniki vila maweta meidhi wa maidhi kotini kusukumisia zama ya kungamia nyuvani ya IBC itangasa matuku mama usakwani manini ivila ni siya ugavana Kakamega na Mombasa iliono uyumbe ina kevo cha Kitui Rural County na Kitui meweta kwetelie kalima isio yi uvatena matuku mo nyuvani ni uvathukanu na miao. We as Angaza members, we are also going to court to push for timely execution of those elections and of course protection of IBC officials as they carry out those elections. Yumenda atachondala medwa mena maunungu nesio yulwa mausungio ma unyuvanio unadhele kuatia miao na kuthacha avilu kotini no kana kumanda aki vala menda na sio koti yungame na ugo makwani ni ano. We urge that the judiciary remains an impartial arbiter in the process as the tranquility and peace of the nation depends on the perceptions and trust bestowed on it by citizens. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamu sinilovi nyenita Benjamin Mwaka. MCA mwenyuve wo dini ya Masongaleni ila ikibwezi cha umiloni wansu wa kaunti ya Makueni Brian Nzoka ni wakuli atongoi na NND kukwatana na kuthukuma kwa wamwe nikana kuikithia mawatho aladati manadhanie nimeania ainena na andiki mama uvoso koni wa kibwezi Nzoka ni wawetakana yeneyo ivinda yambe yanda kana ene yanda onde kuthukuma memwamba kuete maendeyo na kuvindwa mathayu maenendi muno maundu ni makonetie uiti ni malelo kiwu kati wa maundu angi bala walumiriria bata wa Muuvoo na mawithuko mailu maki uthukumio tondu mwandiki witu Kennedy Mulinge ukuelesya. Ayimbuka kwitha musindi masembani makivila cho MCA wa wodi ya Masongaleni ila kibwezi kauntini ya Makueni kivila na kila kina meliola matani ya teti yangi na Nzoka ni wawete vinda kwe kuni ya maleve taimini ya kuthela aiweta yune vinda tongu ya lamanasa kuiwe kumathukuma NND baloa kuli atongu kuthukuma kova kuvina MND nekana kuwete maendeyo niko kuli andu maito kama Masongaleni Kenya yeyonde twetikile kana ni tunakwatia tongo na tongo yala tukwatie nimekwenda kutuwekwa na twenda tungame namo no kenda withie ni twamanenga mwana mweanu wa kututhukuma
tuteo matatiza katika wia wo nokenda siendo ila tunathana evindela tunakona campaign with andu maitu netamabike ya kumathukuma siendo isi kwa mituki na kwanzia la ya ileta vala kwavithio kwa magavana la manasa kuiwe na kula kutoiwe wakana wa chumwa twathi noko kunenga lingilea ni kana kunenga ma MCA ala manasa kuiwe ona moko kwithio kithitu nzoka waweta ta kwithio ikonya na kuthukuma vamwe na ene yenda onthe ni kana kuete maendeyo wodini ya Masongaleni vala umya weto kwa tongoi angi ala manasa kuiwe kuose ya ikina yi nengwenda kwa kishotongo ine wakwa netamane jikuvike ya 80% connection ya kiugo kwa andu maitu nokenda withi andu maitu mayo no maiti kumanda kiugo kwasa tu tumamande kiugo kitheu na kianeu chau nyona chau tumia ne kwatianie na tongo ya lange onde tusakawaniswe mwe evo mutongo ula tuketha atu tukuma bakube governor wa Makueni vala itavanya vata wa enenthi na atongo ikululu meilia Mauvoo nzoka oingi waweta ni kwisila itambia yi vala atongo ila manasa kuyu makethwa na ivinda ya neu ya kuwete maendeyo mathina masiana situ ila siye kwenda masomo mathina masiana situ ila siye kwenda mawea na mathina maandu maitu ala ona mame kwenda okwati wethia ni mabike ya kwikia mbesa mabuko na mathina ma uiti wethia ni twaola garama ya andu maitu kuthio mantha uiti kundu kwasa masibitali ala maitu twena moke sione wethia ni twekea mukazo twekea mbesa wethia ni mabike ya kwamba toke wango wethia ni mathini ya mathina mandu ala maitu maenda kwasa maendete kumantha uiti kwa bakuve kwa vithio kwa magavana chumwa twathi kwinenga ivuso kwa masito ma MCA ala manasa kuwe kutumbithiwa hithanguni rasmi ya serikali itambi atiwa ni kwa vithio kwa ma MCA ani clerks ya mbunge kivathukanyo vala ma MCA amakambise kivolo acho kwa kuza kwa speaker na munini wake Ken Mulinge Mutongo TV Makueni atongo imandini kivathukanio va Kenya ni mamukathi ya musumbi Uhuru Kenyatta nundu wa kwimia Mauvoo na ngwatanio va nthi ya Kenya ndino tongoi wake wa bakuvi miaka 10 mainena itina wa kumuthokia moikoloni make musini wa Ilovi matongo uwe ni Archbishop wa kanisa wa Katoliki Mombasa Martin Kivuva Musonde wa Nyeri Anthony Moeria Archbishop wa SCK Jackson Olesapit na mutongo iwanza manene ya Islam Supkem Hassan Olenado ni mamukathi ya Kenyatta nundu wa kuikithia ni wakonia kila umwe utongoini wake Josephat Musimi na Mauvoo Musumbi Uhuru Kenyatta no komania na ndongo ikivathukanio cia makanisa vomani nene ya musumbi musini wa Ilovi alame muthokete ndongo ici cia makanisa mekivathukanio evo askabu wa diocese ya Mombasa Martin Kivuva Musonde na wa Nyeri Anthony Moeria wa kanisa wa Anglican Jackson Olesapit na mwene kivila wa kungamia nzama ya koti cia Islam Supkem Hassan Olenando ni mamukathia musumbi Uhuru Kenyatta kwa utongoi wake musio ula wikithitie Mauvoo ngwatanio na umwe kwa mbai cionthe va Kenya ingi ndongo ici cia makanisa ni ciendeiye na mukumukathia Uhuru Kenyatta kwa kwikithia kana vena umwe kati wa ene nthi na kuseuvya nzia ya kwikithia kila umwe ni wegwa evo nthini wa utongoi nake musumbi Uhuru Kenyatta ainena kikaloni kiu kimwana numatungiye muvea kwa kumukwata mbau ziani sikivathukanio utongoini wake ona uyovo aimaikithisia kana nukwikithia kana kukethiwa nzia yi mwana ya kunengeleanilia utongoi wa kivila cha usumbi kwi musumbi ula ukoselela kuma kwake tina wake kuthiumwia wia dambuka yeye mwana ya ndongo isia makanisa mekivathukanio musumbi Uhuru Kenyatta tongo iwe ni askabu wa Mombasa Martin Kivuva Musonde wa Nyeri Anthony Moeria na Olesapit wa kanisa wa Anglican meandamanite na ndongo ingisia makanisa mekivathukanio epo Sheikh Yusuf Nasir Maki askabu wa Archdiocese nene ya Ilovi Philip Anyoro Bishop Emeritus David Onginde Bishop Emeritus Sarah Zengo Bishop Robert Langat Canon Chris Kinyanjui na Father Ferdinand Luguzo Josephat Musimi Vilingi wa Mauvoo ene yanda maunduni mautandithia lembetani ya kiswani ni makule utongoi ula ukite vanthi ya Kenya wiki kana ni vethiwa na moithuluko masio makutwaisya utandithia kwina na ngwatanio ya tandithia ya Chamber of Commerce ni kana miaka 3 mithelu utandithia withitwe utemwa ilu
kumana na maundu maki uteti o ndumwe na kunyaika kwa tulinyo twa corona balamenda serikali nzao yike mawalanio mailu makukilia utandithia o ndumwe na ukwati wa nthi ya Kenya. Previous polls, especially in 2007 and 2017, were marked by violence. Thus, while the Kenya National Chamber of Commerce Industry and other stakeholders made significant efforts to ensure peaceful elections, current political dynamics, particularly the shifting political alliances and the country's post-independent history of election-related violence, had many citizens speculate about the prospect of a tumultuous elections. The competitiveness of the elections and uncertainty over the outcome distinguishes Kenya from many of its neighbors, as elections in Kenya remain a period of high tension, unfortunately. Election violence in Mombasa County has been a major issue in the previous elections, and there are fears that this vote could spur conflict in identified areas like Likoni, Kisauni, and Vita. Thus, many businesses opted to remain closed. We are happy to note that Mombasa County remains peaceful, with normality resuming slowly and everybody going on with their normal business, contrary of what was expected. The National Security Advisory Committee, which comprises of top security and government officials, and also assured the country of adequate security as they go about their activities. Let me conclude by mentioning that Kenya is suffering from severe drought, rising debt, inflation. Food prices have soared by 15% in the last 1 year alone. With the largest economy in East Africa, Kenya's stability going forward is critical in the wider region. We therefore appeal to the citizens and the business community of Mombasa to resume their normal daily activities following the conclusion of the August 9th general elections. May peace prevail and God bless the Republic of Kenya. The government's role is to provide policy and to provide an atmosphere where the businessmen can do genuine business and contribute in their fair share of paying taxes. So we expect the incoming government, whichever it will be, after the final rounds of disputes and anything else is done, we expect the incoming government to be able to put policies in place that will be able to open up the environment for good business to thrive. Na indi ni wikwatio wa kila mwene nthi kana serikali ila yukite ni kuikithia kana ni yanisia mawatho ala inanenganie bindani ya kwikunia maleve. Mauvoo wangita ni sielilika mwendo wa saa 3:30 nye nitawa Robert Mutuku na Kesha Rondinda ni wao ndalila Mauvoo wa kwanzia ya meko kwao yu Tiwanesa.